Serikali ya kaunti ya Masaku kwesela muveani wa Mathau ni atolwa muti yulo wa uthukumi wa kuseuvwa kwa kiwanza cha Mathau cha Atala Township kwa ya Matungulu. Uthukumi ula wambie mwaka muthelu mwei wa thanthatu na kuvika umuthi uya undwa thela amwema amwika na maelesia kulea kuyaniwa kwo ni uthukumi uu maiwetakana ne batonyeka ilovia cia mulati uu ikatumika nai ni kwithiwa kaunti ino ni abathie silingi milioni 4 cia kwailia kiwanza ki uyuka itina waoneni wa MCA wa Atala Jackson Ndaka wa kana nukulasimika kuthacha ukuli mbungeni ya kaunti ya Masaku kunewa uthei wa kiwanza ki cha kwamie kwa nzia ila ite kueleka kana ite na umilu boni motesia nukuelesea mbeange. Uni wiyala wa kunova mwaka muthelu mwini wa thanthatu matuku 15 itina waenende kwitwa na kwikiwa umbano wa kuneungane mawoni moyo lo thukumi wa kiwanza ki matambia ya kwikiwa ikwati munene kati waenende ulwa kwali kiwanza ki na muno amwikala makitumia nthini wa maundu ma Mathau hati ukuma ivindani yuva yundungi waende ya kiwanzani ki na kithiwa kiwanza ki cha vathi wilovia cia kuchailia ateo chandea na kusiokewa na yuva yundu onomwa kuoneka vo ateo muthango la wetetwe kiwanzani ki vinda yu ni kiwanza siana sioka uthaukia ni kiwanza ithita na lika tamina kila twethato theka toka ya mazoezi maito. We want to ask this madam governor teo nuva actually kangotavia uwo tunaye na mweke naku na itunese no ruthukuma na itunonie mama baambe mwaka wa mbambe ituonie wako zembete muno na wathukuma mawe maingi muno lakini indo thukuma mawe maga kwama chambe ti siasa to kuna ndo la to bigatete za ulike bindani aziasa tikaumia mibuto yete kiratiliga na inasa tikone siasa kitumi ndo akwembethu ate izia kiwanza keno jenendo kiilie togiete contractor aitwa ba tokatete wakithanga kitu muthanga mutune ba muthango mutune wona kwa mina kuwa kindu gikithage bwanza ngombe baona bai mundu wizila na baikano na kamwe gathauke aba kitune giki baona kana kayuma kakaikela zine nundu wake tune ki yue kiwanza kio na thoke mathoka ba ciana ona iji thoka ba withi ya pekito aya bacha thoka kiro cho lagacha likathomba iji bana gwano igala ba kiwanza ki mamyo mina cha ikabino ndo jana kilie ukethe no kithoke kanesa othithi ya maundu mazoba yue tana ngatongo ikula na mayone na maithi mayekala ilobi na mayekala kwa ya withi ya mayo tushukulikela kwanza kini kisio muno kia jathilekitha kisawa ukethia anaene nthini mo kitumia kwiko meeting cioba kwithona ciathi cioba no chumani kithelu vala MCA wa Atala Jackson Ndaka unawetekana nde kuelewa ningitumikiva kiwanza kikitonya kuungama na itho mwana kandalazi ula wanengeto ya kusovya kiwanza kinde mina weave welue vetange no kana kenengwa mundu ungi na weta MCA wa kisio kinu kulasimika kutoa mtatala mbungeni ya kaunti ya Masaku kunewa utheu wa kiwanza ki mwini wa na chumani cha karatu ngetha Mathau mausemba ama mubila na kukomanda mistala pasokoni wa Atala wodi wakwa na kila kingi dasia na nakuulia serikali wa Masaku nundu chuma kingi ndunguthacia motion bungeni na mbotabwa kiwanza cha mia kuthela niki contractor ula wanengiwe kethani wa miwe ni wea ebetange kiwanzani poke mundu ungi chuni netha na nena na mwika na manduma na chunundu already bill nini motion nini prepared anytime ningumete mbungeni na bandu niete mbungeni nakuulia serikali ya Masaku nakuulia governor kiwanza cha Atala kithele nikenda amwika maitu weze ni mae engage na activities ile itono bindwa mikalile yo na maisha mo kiwanza kiki thita na miso minene na muno evindani ya mbua thila kiuchuka utuma na va na kwithwa kiratonya utumika na ngi katikati wa skulu na miako ya nendeta mavuloti na kuende no maite thina ile yuwazie jaketi odu kithiwa ne bando botinda mana bailio ungaba nae yue wakwatisia ata nenge yu eto ne kula kwa ndie na olo ni ithia ndo matungulu ithie tena wo na ate okulia maundu ma Atala usisie maundu ma Atala soko wa Atala nondo kwembuga kiwanza chu withi ya kuma ba ngina ba yakithake kwate kiugo na kithake bwa gito cha ngoko kana gito nza ng'ombe withi ya baba imundu ulika ba ona nza ng'ombe kwembuga ng'ombe ndiongama kwa wetha ng'ombe ndiongama nza ng'ombe kwembuga mundu no kwezela ba tio kwatwa ikubo no kwatwa mawau ala kwaiza kiwanza kithio kitwa mabulot aiye paike tha kuku 2027 tikaundu bakulingana nondo tuthukumie kwa utu ukulia kwa taina ndaya tambie baba kiwanza ke cha Atala ukotuminia kiwanza ke wamino tuminia kiwanza likantheni wa account yaku yonthe na mama weneze we mundu museo lakini ala wigete ground timu athuku tikulia ngavana kolwe nithie
na uthi kondo we genondo kwa mutongo ula tu na nula tu nene nake ngawaza utumana yite kolete ground itukate nene nake Mikaya meyumilia kunena kiwanzani kima wetakanane mezi kwani watonyethe wilo vya semu nende itumekanae kitune kecho onda kinogia jetwa ba ni resources cia andu mama tungulu kana ni mbeza situ ithie enende na inetiwe bana cie kwanangika mana we want to ask this Madam Governor wa Vinya Ndeti waisia itina wakwa itina wa kamera ni wene ngali siende na ukua muthanga ploti ne buli ende na kwakwa yani matwikirisie airway kiwanza ke sisi abaya katekenze kie imaje mwe nene nondu angale inene cie zela bayi kuya muthanga Madam Governor wa Vinya Ndeti pa letina pena lelo ro na izilangale ikathukoma we ola cia leta uthukoma kiwanza kecha kemio za ubwa niki kikoka kikaiyewa chamina kuyewa ukethia ciana ikathaukia bau na muno analika mama tungulu mayoko thaukia ba mama ndogeti utabia sanzo teta ukobitha na tizi aza tukuna nundu nakuya kanela teza ulikazia zane tukalikazia zane nduko tozobeje kiwanza ke chambe niamba kutungia mubea ni wokie wenze dia sioni yao ziene ba letina sio zienziwe hizo zienziwe ziokazie kiwangi na miomo lakini nundu akwetha bateza security mbailu miomo zoka yakua miomo la mina ukua joge yo na mundaligaze tethia wilika muamone wethe ya maibu mumbe wa 10 siambie muamone ukethio na ndomina ulikaba Kaundi ne Masako talanyeni toboni mutesia